Right, mux xi ħaġa ta' ma ħjar titla naqa. Itla. Aw. Alright, proset. Nxot? Ija. Okay. Right. Xaseb li ħajder minn il-nisfel. Ejja. Mela. Rolling Rolling, and action. Hi, jien Clayton u ħan interpreta il-karattru ta' Tyrion. Min huwa Tyrion? Tyrion huwa karattru. Sekond, maħnix il-program serju ta' ejt, fuq il-karattru. Konċis. Okay. Min huwa Tyrion? Tyrion huwa persuna li huwa bombardjat mis-social media. Ħin kollu rrid jieħu ritratti, selfies, tella l-status, kollu elef fuq Facebook li kien għalih probabbli anke x'jagħmel fit-toilet jieħu selfies u tella l-statuses. U miskin u kulħadd isu kif jgħidu il-makus u kulħadd jaqbad miegħu għax isibu żgħir. Insomma jiena ħadd gost nagħmel parti Tyrion, nispera li intkom tieħdu gost daqskemm ħadna gost aħna nagħmlu dal-proġett. Nipprezzaw ħafna jekk tillajkjaw, isseguna, tissapportjaw. Tamlu like, mux till-like jow. Skużawni imma Mikel Anton Vassalli bħalissa jitqalleb jiet, eja. jitqallef it-tebu. Kaxkar bis-social media. Sfortunatament affettwati ħafna mis-social media aħna, però dak li għamilna llum il-ġurnata għalhekk aħna nies moderni. Insomma, ringrazzjakom, nisperaw li seguna u narawkom f'qara bar. U issa, kulħadd jaqbes fuqu.